Munegira nene hau na ndongo. Let us appreciate them. Namwewera ore munene makorago mageturutira thiini wa kanitha uyu witu. Hore mahorera irohero wega. Hallelujah. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that is what? His nature. I want a Shalom group. You prepare yourself. Esther group. You prepare yourself. And Shalom group. But tutaanza na Dorcas group. Sawa. And before that, hena kaudo derada kumwera atumia adigwa. Bishop wito ni atwiraga tukoro na faith. Na kirekanero kigatwira tukoro na faith. Where faith yaku eha. Biblia inasema ukue na faith onogoro igana ke bego ya haradari. Nema kuma riria watigirwo ni muthuri waku ri nuri wagia na faith yeo atumia adigwa tanie ndo iyo ne faith tiga ne faith gorago nayo nie ndingetoire muoyo tiga ne faith gorago nayo ciana ciakwa citingetoire ona ngina muoyo nikrenda kumuhengere kano emwe na wagatifa ndirenda undehere keki iyo haha reke njikuruke. I want to do with an example. Ne hare na andu eri ni kware na mundu A na ni kware na mundu B. Ndehera keki iyo ethaga sturu igirire handu onongo no giti onongo ne giti ciko ene sturu tuigirire hau ndirenda kumuhengere kano njega muno na atumia ya maria meguthikiriria ngare kano eno ni uguteithika thiini wa muturire waku. Ndauga ne kware na mundu A ne tuge o ne mundu A no yo ne mundu B. Mundu uyu B A andikitwo wira kwa muthamaki arutaga wira wa kwa muthamaki kiria endaga nyumba-ini ya muthamaki ni aheagwo. Agikorwo ni shopping aheagwo ngari agathi nayo shopping. Agikorwo ni school fees ciana ciake ciarehagirwo ni muthamaki. Agikorwo ni sausage arenda gifuriji kiria kaigana murango uyu sausage ciari kuu. Agikorwo ni ngũkũ ciari kuu. No mundu uyu ehokete muthamaki ni tondu ni amuheaga kiria giothe arenda. Ni tuthi kwi mundu uyu B. Mundu uyu B ehokete Jehova. Arokaga nyumba-ini ya Ngai kuririra Ngai. Agathi kona iria agathi iria agathi iria agathi iria. Riria hoyaga ri aria mokaga kuu makaugaga uyu ni ahurira Ngai inegene. Nuri ahoire agitaga Ngai. Muthenya umwe ri mundu uria ni athire ku muthamaki akira muthamaki atiriri muthamaki riu ni ngurire nie ndirenda uhe retirement benefits ciakwa. Muthamaki akimwira atiriri nima ni ndirona nawe ni ukurire tondu na ngina wira uria urarutaga uria kwagiriire ni ndirona na urekururia. Muthamaki akithie na thutha akira mutumia wake, my sweetheart oe atia mundu wakwa wa wira ni arenda ku resign ni tondu na tumiaka twake ni tuthiangite. My sweetheart ajira atiriri ni tondu mundu we ni arutite wira gwakwa ihinda iraya mari urenda tumuhe ki. Mutumia akimwira atiriri we ni ngukwira. Agiciria makirikanira uria marikanire kiria magamuhe. Gikinya ihinda kirwo ni ugoka muthenya fulani niguo agira ki retirement benefit. Ni agithire mena mutumia wake wagatifoka haha ni agioka uyu araheo retirement benefit. Nyita retirement benefit iyo
munengere ni woyo acio muno wa munengera niguo cio ni oya ni athie ni agithie athie makinya nyumba ri mutumia wake akimwira atiriri muthamaki kai muthamaki atahari hakiri njega nendo ino anengera what is this ona kono were ohe retirement benefit ino ngeciria atia rorai haha this is the retirement benefit ira maheirwo weno ohe na muteno for all those days you have been working atu ohe retirement benefit iteno mutumia wake akimwira atiriri nitumiendie nimo atumia nituhingicaga athuri aitu makiuga reke tumienderie mutumia uria hoyaga Ngai ni woyo haha wagatiba ukatwenderia mutumia uyu uhoyaga Ngai ni oka ni aneo makienderio menderio ri mutumia ucio akira muthuri wake taigirira haha keki ino itutia migura tanireke itumetinie nyita hau kairetu gaitu haya makimetinia ni murona ii uria ni aragire to ni gakeki no yo muhoi Ngai ri ni aheo ni athi ni enderio keki ni agura ni ambiriria gutinia ni agetinia athi atinetie agethi gutinia ria kerere ria gatatu akeigua kahio gatira ikoroka akehinyereria ahinyereria ri akiona dhahabu ona dhahabu ri meranage dhahabu ihana okandeha we ino norona ta ne dhahabu kaneo ne dhahabu etiguo mona dhahabu yo makiuga ni kuri Ngai wekaga maundu o acio mathi gwethera muguri mendagia uria marenda tondu moe dhahabu ri nduma ciringi igiri kana ciringi imwe mathie ri makiona mbia haleluya ni tondu uyu ni ari na faith na ni ahoyaga Ngai niguo ni ari na faith na ni ahoyaga Ngai keki ino ri waingino ri ndui ni kigia kiretwo hau thiini makiona magiki atia no faith ya mutumia uyu ahoyaga Ngai kumania na hau ona mbia icio ri agitonga akigura Ngai iria ngari iria endaga akigura migunda iria endaga kiria giothe endaga agikatia akigura we faith yaku eha faith yaku ekwe muthamaki kana ekwe Ngai ta we oria faith yaku kana ekwe Ngai kana we ekwe muthamaki that was by the way horerai Ngai roho rwito makofi mega hallelujah so Dorcas team nere ojukire rabiriria are you ready wage koba we are waiting for you ninyo twetereire wagikomba ninyi tunagojea na before basi mugiukite shiko welcome utwira maundu mere matatu pigiani shiko makofi mazuri wagikomba mwihariria ninyi njetereire pigiani makofi mazuri hadi afike mahala hapo thank you how is Mombasa karibu sana mama Bwana Yesu asifiwe tafadhali nipungie mkono kwetu tunasema shikamoo maana naona nyinyi wote ni wazazi kwangu Bwana Yesu asifiwe kwa majina naitwa Pastor Mary Peterson na nimeokoka Yesu ni Bwana nangu ninashukuru my bishop and my reverend mom najua umenitoa mbali si mara moja ama mbili mimi napiga simu kwa sababu napenda kujua Bwana Yesu asifiwe nyinyi wote najua mmenisaidia katika kufika mahali nimefika niko na miezi 6 lakini najua nakaa niko na miaka 3 ama 4 si ndio kwa sababu mmenishikilia niwaambie ukweli ya kwamba ila derora hii ibada ingethirite nyabate Bwana Yesu asifiwe ili nifike hapa nyumbani ni attend mkutano wa leo niseme nimefurahia kwa sababu ya unity yenu na upendo ambao mmenionyesha Bwana Yesu asifiwe na ninawa promise next time maana mmeni challenge next time tutaorganize Coast Region at least tutakuja tukiwa wengi leo wamenituma niwaakilishe lakini next time tutakuwa wengi Bwana Yesu asifiwe ni hayo tu naona programa ameenda nipeane mfano
Mungu awabariki. Thank you. Horera ishiko makofi mega. As we were waiting for Dorcas team, Miriam wa Muthogo, horera Miriam wa Muthogo makofi mega. Okia tugeithia. So Dorcas team, we are still waiting for you. Dorcas team. Karibu sana Miriam. Thank you so much. Bwana asifiwe. Hallelujah. Demwerire mwe Mrs. God. Etikai wega. Hallelujah. I'll take this opportunity first to thank my bishop and reverend. Wei mutumia wa goro na wafata muno. Tia tumeigi metikagira muthuri wa kuhiriria tukuhagiriria bishop. Niguo kana tiguo? Niguo kana tiguo? Aige monaga turi threat. But we thank God for you, Reverend Joy. God bless you so much. Haria mundu tete kwanja nie personally. Ingiambia gutariria tha ici no turarire haha. No ndongwira windo wi haria nja. Uri utari wahona nginya umuthi uyu. Aigwa hindi ciothe aikara ni kurira. Tuga karuo ko gatithiraga. Ni kwiruta twirutaga gwikara nako. Itiguo. Ndona Mary Peterson tha ici nginya niokite muno na ni kwiyumia. Koguo na ithuire twi haria nja twiyumie tondu twatua Ngai muthuri witu ndari hindi agatutiganiria ari tuhumbaga riri hindi ciothe. No ndonjiraga windo hindi ciothe tiga gweterera kuheo tiga kwenda gwithikira hindi ciothe ugagete nie ndi windo muthuri wakwa ni athire ndiri atia kana atia ukira jitume nona hindi ra wetuma nake Ngai arirathimaga wira wa moko maitu mwathani agocwo ucoke hindi ciothe gwa tuika mundu wa maruini tuika mwihokeku hari Ngai tondu twatuika hari hokeku he Ngai uyu twamwihoka ehoko ni ehokekaga na kenere gukumbatugiriria tha ciake mwathani agocwo ndire na mangi makuga nguga mwathani amurathime na thina mbere na kumuhumba riri na mabataro manyu mothe hindi ciothe mwamuhoya aromuhingagiria thini wa rito ria Jesu. God bless you. Thank you Miriam wa Muthogo. Muhorera makofi mega. Dorcas team, are you ready? Are you ready? Ate? Ne Sharon? Haya, ne mageuke. Karibuni na muharakishe. Sharon group mugere haha. Mahorera irohero wega mageuka na muharakishe. Sharon group. Shosho wito karibu. Karibuni sana. Sana wakikomba fagardo aku. They have a representation. Just watch it. Muharakishe.